inka zanje zagiye n'inka 200. Amazu yacu yarahiye, twahuye na karenga, inka zaragiye. Ubundi ababyeyi twazanye nje umusinzi nababyaye kuwa kabiri bahaye bagenda babyarira ku gasozi. Amateka y'Abanyamulenge ni maremare cyane, aho agaragaza ko bageze muri Kongo mu kinyejana cya 17 mbere y'uko Abanyaburayi biga Abanyafurika binyuze mu nama yiswe ya Berlin hagati y'Ugushyingo 1884 na Gashyantare 1885. Bibarwa ko icyo gihe bari bahamaze imyaka hafi 200. Nyamara kugeza amagingo aya hari Abanyekongo benshi bagifata Abanyamulenge nk'abanyamahanga, Abanyarwanda by'umwihariko, ku buryo ngo badakwiye kugira uburenganzira na buke ku butaka bwa Kongo. Ni ibintu byakomeje kubakururira ibibazo mu ntambara zitandukanye kugezwa kwifatwa nk'ikomeye kurusha izindi yatangiye mu 2017. Ndetse hari n'abavuga ko Abanyamulenge barimo gukorerwa jenoside. Hategereje hazava igisubizo kuri ubu bwicanyi, kuko Abanyamulenge bahamya ko leta ya Kongo yabatereranye mu gihe amagana y'Abanyamulenge bamaze kwicwa, inzu zabo zaratwitswe, inka ziranyagwa. Mu kumenya byimbitse iki kibazo cy'Abanyamulenge muri iki gihe twaganiriye n'abantu babiri. Dr. Gen Mugabe ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu gashami ko gukemura amakimbirane, naho Bukuru Ntwari ni umunyamategeko yari mu minengo bw'ibibazo byafataga intera mu mwaka ushize. Twagiye kubona gucya muri 2017 hari mu kwezi kwa 4 ndagira ngo nimba nibuse neza itariki 7 z'ukwezi kwa 5 abantu baza kubona abamayimayi benshi bavuye Remera, bavuye Itombwe, bavuye kwa Swima, bavuye Uvira, bavuye Sange, bavuye Rurenge, bavuye hehe, batangiye ikintu twabanje kwita twese ko ari intambara ahantu muri Itombwe mu muhana wa Magunda na Masango na Rubibi na Mbundamo na Gatoki na Mukumba na Muramza, batwika amazu, banyaga inka, bica abantu. Nuko iyi ntambara turimo twebwe twita jenoside yatangiye, naho yatangiriye. Abanyamulenge nabo ni abantu bamenyereye kwirwanaho. Intambara zabo zimazemo igihe kirenga hafi k'imyaka 200. Intambara ya mbere tuzi tutosubiramo kano kanya ni 1100 cyangwa 1802, iyo ntitwobisubiramo. None iyi ntambara iraza, iza mu buryo budasanzwe. Izindi ko zazaga narakubwiye izana umuvuduko ukomeye. Kumbe harimo Abarundi ba Red Tabara bayobewe na Alex Sinduije, ba FNL Parpehutu bayobewe na General Nzabampema, barimo Forebu ya Godefroy Niyombare, batwika amazu. Muri 2008 bafatiriye Kamombo na Bijombo nyirizina, baje mu Bijombo, muri Kamombo ni hagati ya Minembwe naho ngaho mu Bijombo. 2019 inje kubwira nari mu Minembwe, tugira gutya tubona batangiriye kwica muri Rurenge. Noneho baje mu Minembwe centre, bishe umwana w'umwungeri w'inka w'Umunyamulenge. Hanyuma ibintu biba ibindi bagiyemo, basubiye muri Gatanga, basubiye muri Kamombo, bagiye muri Mibunda, bakora ubwicanyi butarigera bubaho, banyaga inka. Ubu Umunyamulenge kumukuraho inka cyangwa kumumaraho inka ni urundi rupfu. Insisiro zirenga 200 zimaze gutwikwa, insisiro zirenga 200, hamaze kugenda inka hafi ibihumbi nka 60 bishira ibihumbi 70. Dr. Mugabe avuga ko ingengabitekerezo yo kwanga Abanyamulenge yigishijwe guhera mu 1960, bikomeza mu 1964 na 1965 na nyuma y'intambara yiswe ya Murere. Iriya ni ingengabitekerezo y'igihe kirekire imaze imyaka hafi yose, niba nabivuga ntyo, ariko cyane cyane guhera muri za 60 na nyuma yaho, ubwo habaga intambara izwi nk'intambara ya Murere muri za 1964 kugeza 1965. Haje ingengabitekerezo ishingiye kuri cya kindi kizwi nk'ababantu n'abanilotiki,
nk'uko uyizi no mu Rwanda ahangaha hari n'ababyita mitamtiki biriya bavuga abatutsi baje nyuma bavuye kure ntabwo ari abaturage bagombye kugira uburenganzira bungana n'ubw'abandi uko byagiye bikorwa hano mu Rwanda mu by'ukuri ni nako byambukijwe muri Kongo noneho ubutegetsi bubi bugendeye ku banyapolitike cyane cyane bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo bakerekana ko umuntu ufite isura nk'iy'Abanyamulenge adashobora kuba umunyekongo wuzuye naho byagiye bihera bizanywe n'abanyapolitike babi hanyuma byinjizwa mu baturage barabyakira bagira ibyabo ihinduka indirimbo ko Abanyamulenge ari abanyamahanga ari Abanyarwanda badashobora kwemerwa muri Kongo ibyo byagiye binajyana no kuba bafite uburenganzira mu buzima bw'igihugu butandukanye ari nabyo byaje kuvamo ziriya ntambara zabaye muri za 1996 1998 hari harimo n'ikintu cyo guharanira ubwo burenganzira so byatangiye bityo rero bigenda bifata indi ntera bitewe cyane cyane na fragilité iri muri aka karere uko hagiye haba ubwicanyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda impunzi ziva mu Rwanda zijya muri Kongo abava mu Burundi abava ahandi bahurirayo n'aya ngengabitekerezo yose bagenda bashimangira iyo bari basanze hariya iyi myaka rero 2-3 guhera 2017 2018 2019 n'uyu wa kane twinjiyemo byafashe indi ntera kubera ko abaturage bandi baturanye n'Abanyamulenge bazwi nk'abafurero ababembe abanyintu babashije kwishyira hamwe ubundi kera babarwanyaga buri bwoko muri ayo nari mvuze burwana ukwabwo buhangana n'Abanyamulenge ariko ubu noneho bishize hamwe bibaha imbaraga nyinshi hiyongeraho n'imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu bihugu byo muri aka karere bibatiza umurindi ndetse bamwe banabyijandikamo nibyo byatumye bigera kuri iriya ntera gukorera hamwe kwifatanya kw'abahanganye n'Abanyamulenge ariko noneho n'izo mbaraga zindi bagiye babona byatumye ariko banahinduye n'uburyo bakora kera bicaga umuntu umwe babiri bamusanze mu nka mu biraro ariko ubu ngubu bazanye icyo nakwita metode zisa n'iza jenoside ndetse sinatinya no kuvuga ko ari za jenoside mu by'ukuri barabatwikira ubona ko bashaka kuvanaho ikintu cyose kigaragaza ko bafite uburenganzira kuri buriya butaka kugeza ubu Abanyamulenge batandukanye bahuriza ku gushidikanya ku bushake bwa guverinoma ya Kongo mu gukemura ibibazo barimo uyu munsi. Metre Bukuru avuga ko uretse Perezida Tshisekedi uheruka kuvuga ko ubwenegihugu bwa Kongo budakwiye gushidikanywa ku Banyamulenge, guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunkamba nta kintu iravuga. Ngiyo impamvu twebwe tuvuga twemye ko Abanyamulenge bari gukorerwa ubwicanyi genocidaire bwa jenoside kandi isi yabatereranye isi yadutereranye imiryango yose turimo ya CPGL yadutereranye irimo igihugu cyacu n'u Rwanda n'u Burundi. CPGL Union Africaine nta kintu iravuga, Organisation des Nations Unies nta kintu iravuga, Union Européenne nta kintu iravuga, uretse perezida w'igihugu cyacu Excellence Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Gerageza gukurikira, ndabizi ko leta hari ibigerageza ndetse kumva n'intumwa z'abasirikare bakuru yoherejeyo, ntabwo byakorwa leta itabishaka kugira ngo baje kureba ko ikibazo gihagaze. Rimwe na rimwe bakagerageza no guhuza ayo moko arwana kugira ngo baganire barebe ko hari icyavamo, ariko mu by'ukuri mbona leta ya Kongo igifite intege nke cyane. Ni leta ikirimo yiyubaka, ntabwo ibyo biyivanaho inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage bose, nta nubwo ari Abanyamulenge gusa, umuturage uwo ari we wese wa Kongo. Ariko kubera ko ari leta igifite intege nke irimo igerageza kwiyubaka, ugeraho kumva mu by'ukuri ibibera muri kariya gace ndetse na za Beni na za Ituri ari ibintu bisa n'ibikorerwa ahantu hatari imbaraga za leta. Ubushake bushobora kuba buhari ariko mu bushobozi budahari bwo kubikora neza. Ariko nanone hari n'ibyo tugenda dusoma muri za report
ndetse hamwe na hamwe ukumva n'abasirikare ba leta ubwabo bashinjwa gufatanya n'abica abaturage b'Abanyamulenge. Hakazamo ikintu cyo kwibaza, simvuga ko ari ibyo byashyirwa kuri leta yose ya Kongo, ariko bamwe mu basirikare cyane cyane bafitanye isano n'abariya abaturage b'Abafurero, Ababembe n'abandi bagera kuri terrain boherejwe gutabara bakitwara nabi ndetse no kurushaho. Ibyo nabyo biravugwa, ariko ibyo ni umuntu ku giti cye bubikoze, ntabwo byafatwa ko ari leta ya Kongo ishaka kurimbura Abanyamulenge. Ndumva ariko nagisubiza. Aba basesenguzi mu kibazo cy'Abanyamulenge banahuriza ko basanga hava umuti ku bibazo bakomeje kunyuramo uyu munsi. Ubundi ibyaha nka biriya byo kwica abantu bazize uko baremwe, uko basa, ari nako byagenze mu Rwanda ahangaha muri 1994, jenoside n'ibindi bisa nayo n'ibyaha mpuzamahanga. Ni ukuvuga niba ari ibyaha mpuzamahanga bibangamiye amahoro n'umutekano na nyuma y'imbibi za kiriya gihugu, duhereye cyane cyane kuri aka karere, ku bwanjye numva igisubizo, of course birumvikana leta ya Kongo igomba gufata iya mbere, ariko biragaragara ko yo ubwayo itabasha gukemura biriya bibazo. Byaba ngombwa rero ko yiyambaza ibindi bihugu byo mu karere binabifitemo inararibonye n'umuryango w'abibumbye. Erega ibyo byose bibera hariya bihabera MONUSCO ihari, nizo ngabo zishinzwe kubungabunga amahoro nyinshi ku isi kugeza uyu munsi, ariko ntabwo zabashije kugarura umutekano no kurinda abaturage. Ntekereza ko Kongo niyo ifite inshingano za mbere, yego, ariko urebye uko bigenda n'utundi duce twinshi twayo tuvugwamo ubwicanyi, hakenewe imbaraga z'abaturanyi, hakenewe imbaraga z'umuryango mpuzamahanga, hakenewe mbese ibiganiro byafasha leta ya Kongo kwifatanya n'izindi nzego n'ibindi bihugu mu rwego rwo gukemura kiriya kibazo. Ku bwanjye nahera ku bintu bimenyekanisha ibintu, nahera ku itangazamakuru mwebwe, hanyuma ibihugu byo birabizi, twahera ku miryango mpuzamahanga, twahera kuri Union Africaine, twahera kuri Nations Unies, twahera ku bihugu byagize ibibazo nk'ibi Abanyamulenge barimo. Inka z'Abanyamulenge zajanywe izo nka hafi 100,000, ntabwo barazijya ngo bazimare. Twabuze umuntu wazigarura, ntabwo barajya inka ngo bazimare. Twabuze kugaruka kwazo, ntabwo bigoye cyane igisirikare, ntabwo bigoye igipolisi, ntabwo bigoye MONUSCO. Bo banababwira gusa ngo mugarure izo nka, bozigarura. Igisoda kirahari. MONUSCO nakubwiye ko iri kumwe iri mu Minembwe, nakubwiye ko yafashije leta kubuza ko Mayima ifata Uvira. Urumva nicyo twasaba abantu b'imbabazi, abantu twasaba imfashanyo, abantu nta myenda, nta biryo bataye ingo zabo, nta mata abana bafite, nta kepfo ka ruguru, ni assistance. Hanyuma n'imiryango cyangwa n'abantu bashobora kugira imbabazi ko bagarukira ku Banyamulenge babageraho. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zemeje kumwe mu basirikare bakuru bazo, Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika w'Umunyamulenge, yaturutse igisirikare akajya kwifatanya na bene wabo mu buryo bwo kwirinda ku bitero bakomeje kugabwaho. Uyu mugabo yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko yagiye kubera ko abaturage babo barimo kwicwa, ibintu ngo atakomezaga kurebera. Ntabwo twarebera abantu bapfa ngo bashire, ngo turabone ubwishyu dukora abantu barashire. Nimba turi muri leta turimo ko tubwira ababyeyi iwacu, ababyeyi bacu batagihari, natwe iwacu harashize, ubantu tuba dukora iki, tuba dukorera iki. Tuzarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso.